Kibahayang bahasam jang wibriyo belakla no belakano bulayo egajing pang COVID-19 menhakalai puwe tereg ubnai risau arajar arpo. Kilas ngokul mar jingmot banetiap yung wibriyo belakla no bat kadau ke belapenlong ki ban ngokul mar. Kum belakano di bahayang bat kasnong nong po. Kadai namar ka jing bambiang ki jing betha na kaliang katnat kakot kakya na riboy ban buat ki kendon na kabenta ki tu baklat na gani ke jing pang. Kani kalaja hanong po hakadong lumpengat hakabaw wibriyo bela sau senam kerta lapan benar da ketenat kakoi kakia bulaklat na kejimpang COVID-19. Kabadai hadian bagi bahayeng klara menit Pak Sumar ha Civil Hospital nong po. Kumbali thu digi bahayeng kiloong ba uniu bahayeng jongki lalit ban Pak Sumar ha kalai pau terik ha Civil Hospital nong po. Batang ha kepormen miet ulaklat no nakadaw kejing stom jor kaba uji stom na kejimpang syadem. Kini kibahayang jong uni ubriyo balaklat no kilo ongru badai hadian bo uni ubriyo ulaklat bana kaliang ki doktor kila pentip bahab bantes COVID-19. Bat kat kum kakai pod lapen pau bo ulayo ekene kejingpang. Ha kabakim sya asyo ban rak shalayeng bahab ban buat kat kum ki kendon jong kesorkar. Kaba pelengo kalong babaro kibahayang kisngulengo bana kaliang ki doktor kila pensyai bakin ai kibriyo na ketenat kakot kakya banetep yu uni ubriyo. Bat ban buat kat kum ki kendon jo kita bapang COVID-19. Kat ba ha kam mentang kesengipat kelai puwi terik katnat kakot kakya kila kelaktian batang ki bahayang kila bandit tiap ikamet ha ka ba kala pen kelumar ki bahayang bahasem. Na kaliang ki bahayang kilo ongru belar kalong ha kani rukom kamut bo ni bahayang joki umdai ubayo egejing pang COVID-19. Bat kalong besngusi ban mat kum kini gejingja ba katnat kakot kakya ka kensting. Bat dai tat hado belekran di borsnong ba ha ka bakat do lasya bantep hi digi bahayang. Hagaba nagaliang katanat kakot kakya akla aibriyo tang iway ban pesngutu aror ki kendon ke beri ban buat. Kinong ilam snong kadong po lang baurang ba snong uba Sylvester mensong. Kiloong hakinong to kubor ba katanat kakot kakya akla kensting. Hagaba nengkong kala kular ban aibriyo lain ne sangut henry hadian pat kalapha tang iway. Ba lasya ki bahayang pat ba kenit bantep yung niu briyo ubalakla no. Kiloong ba kebapen kelumar jengmut kalong ba katanat kakot kakya kam syamla batai syaya ke kebadi banle ya ki brio ki baklat nagane ke jingpang. Namar kata kini kino ilam snong kila kentui ki bord district bar wad katanat kakot kakya bagi deban ajing tip syaman lagi snong halor ki kendon kumdo bantep ladadon ki baklat na ke jingpang COVID-19. Mentah sipang hiki kelaki ong ba? Oh. Mentah sipang hiki kelaki ong ba? Undan berusuk nangi kilak balik. Kata kapan pau kapan long at tatin mo ini kini kuat bantip ya kajing sisa kan balik ke long kumne spesifik iba jura ya kani kami ya bandi bu holum jitep re mentah kursi hang ni pat nakaliang health department ki ong ba ka protokol kala chin menta na ngila dep sop dep spine nakaliang jongi ngimtan problem su ban ba kibahayeng kini ra hibahayeng nakaliang health department kinumla su ban ibrio kaya kapan keluar kli yang ngiru kapan keluar lagi inong penyak kamsyon menorong basyon menel ayo on batai ngiru layo on batai ki rayeng ya ki bahayeng asem mo dekat orang badong tusi mentapat kapelong kumni dikini bahayeng asem ki keluar kli namar kataru ka problem hang ni kadikasin ke banikong marsun ong ba minton kali nakalang ka health department banra ay kani kamet ya te kila request orang basyon ba secretary nong ban penuat kali ten nakaliang secretary nong la buat ikakali, yo ikakali, kakali rubadu, lade ban pensiunai ka, lapan biang ka, ban orang ni, ban kenang ban ibu ya kan ni kami siap. Tung kita ingin lah ay kajing terilang kat health department nak kalian kasih nong. Tusi mentah ikumba, dah kumba ong gini kita yang sulihat hi, ba ikumba kim kia kan, ya kan ni. Ba kadai ni kamdai kata positif kapelong atatin no yang iru kumju. Kita kata ngira kerpat ya ka health department banang ni syakmat, nama kan ni di fast time. Kebaja kung gini ki jinja ko susi na bayo ay nagajipang ni kwa ya health department ka diban permi ya kan notification kay lada ka chain ko government o lada ka rukum perkhat ko government kalong bakalap bakam don su kanu ka side effect na ni gajing kaban pang yabit lada yap ubri na markila pembit pembiang makaliang ka health kini ban ay kan notification kay sa ni ki na punya kalsno mo nang baik kubor lang baik kubor nakaliang health department kana bangin suthok kay abaja kung kini nginum siir su kita kilong ying long sem ginum siir su mo kala khamsuk nimton kamsuk bendeng kita kipi kumon ngila khamsuk kan karu ko menrei hakdak mentah ni pun kelumar sayong yang tinggi la sayong hing la keluman rei kini kakam nakaliang kasnong juli tinggi la de ya kran ki bahayang sem ba namar bala detja
ngihap hiban pendep kat kum ke jingha nakalian health department te kita kisangut tinggi sa pendek sa ngi saat yang sa sangut di banra nama ka lenti ke jengai banra ya kami tiap tang sangut numla ra maka di lenti klau te ngihap hiban penbun no ngihap peneng masiki man penbun tang itahin nakalian ke jingin ringi suksi panani sakmat ke health department ke depan sutu hai kan nabaja kung pilih ki jakis ke depan ana ubut ya kan notification kenang bangi upai ba kino punya kamsong ni sutu bangin sa siyam ni kajing sukkel la ngitip kita ki rule ki an ka government ka percaya ni itahin nakalian ke